Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu zong zong te chibai kan buk chewa November ni so mania Myanmar lam thu thar rang rang kan mu thei ang te kan ngai thla ho le don ani tun lain Myanmar sipai te an thi nem mal mal hle maya hetiang renga an kal chuan sipai te hi rei tak an tang thein arin om to lo ani kut kaya military council sipain Peter Kumsomruk pani mi apong swal Sanstead Marlam kut kai township nan phalon kholoma November ni sari khan military council sipai pakhatin Peter Kumsomruk pani mi apong swalti tual chu mi te chuan an soi military council sipain chome tur avadila huana ama chawa om Peter chu apong swal zui tamai ni in tual chu mi te chuan an soi huana hian mei chia pani anoma pakhat zokin thuam no in thak na tur awalak lai ania chuti lai chuan Peter zok huana lo om chu pong swal ani zuita ani aming tarlan lo tual chung mi pakhat chuan operation commandar kanwa mu chuan ani chuan ngai dam malo dila in biak rem thei dan ngai tua turina tia ma se chutianga in biak rem mai ni lovin pong swal tu sipai chu rem na pek ni se kan tia mi pui ma a ngai dam adil lo ani chuan mei chetan himna a omlova an hlau zo vek don ani ti na soi chu pong swal tu sipai chu Sanstead Chimlam Battalion 336 ami ni in operation nei na atanga thon kirle ani tur thu military council thu nei tu te chuan an soi thu tual chung mi te chuan an soi ani jun ni som po khan kutkai township nan phalon khochunga kumsom palimi mei chepui thiam chu sipai tan an lo pong sual to a tun thlengin he thil thleng hi thu buai siamemo omlovin chin fel alani lawani Hakha Kholai Lia Military Council Sipai Battalion chu Chin Ral Thuam Keng Polin an be irona Sipai Pasari anthi Chinstead Hakha Kholai Lia inkul Firfiak Sipai Military Council Noya State Volunteer Police te chu Chin Ral Thuam Keng Pol Tang Rualin November ni kwa Jinglam Khan an be thuta Sipai Pasari anthi ti Chin National Front CNF lam chuan an talang CNF thupuang tu salai thet ni chuan Hakha khochung lai lia Chinstead Police Reserve Battalion chu jinglap daruk le achan vevela ka ania chuti lai chuan sipai firfia kho po an la oma police te po an la ombok mi pasari anthia ma se sipai le police liam za tero kan the thei lo ti in Chin National IO athupuang tu salai thet ni chuan a soi Chin Ral Thuam Keng Polin an soi dan chuan Jingkara an la in rin ma in kan bei thuta sipai lamin minron be le tak tak ma in kanin sa seng le vek manani jing ma angreng takatanga be kan ni angin engma min chan let na hun rem chang an mu thei lawa khochung lai lia chuan NLD State Office chi a oma chu military council sipai ten an lu ameka keini lam chuan kan ka pa kan tol kir le zel bok ani ti ina soi November ni rukpo khan Hakha khochunga cholbuk check gate le Hakha Myoma police station thanglam Hakha docham kongbula sipai te chu Chin Ral Thuam Keng Polin an be ron le a firfiak sipai som pakhat an thi ani Chinstead Zotung Rizua police station a police officer pahniin CDF Zotung an zom vele ta Chinstead Zotung ram Rizua police station a sergeant pakhat le Sigon sergeant pakhat te chu Chinland Defence Force Zotung lama an tlan lutti CDF Zotungin November ni kwa an thu chua an talang Federal Democracy diktak tungding le tur chuan mi pui du dan chu amma saber ngai poimo ber tur ani ti in harsat na aum po in mun him lama ruai thleng turin CDF Zotung Pol chuan tran puina pek anin huam thu an talang bokani Rakhine State Maudo muna AA le Military Council sipai te anin kap veta Rakhine State Muangdo Township Tamangta Khuale Yanau ngata khobul tlanga nimin khan Rakhine sipai AA le Military Council sipai te anin kap ti hriatani Arakan Army AA tele sipai te inkara kumsang ni atang khan in biak na a om to lawa kumsang ni som ni atang vel khan avoi khatnan in ka na athlengti
khit thit media chuan ata lang lai pui puak ri kan hre thei veka silai puak ri po kan hriat theina chu tukin jing lam dar som pakhat vel khan ani a dar kar chan ve vela rei ani ang ti in tual chung mi pakhat chuan yangun khit thit media a hrilani Mizoram a refugee CDM zirtir tu pakhat kom na hi ngai thate ang Myanmar ma February ni khatatangin sipain ram chung thu nei na an pong lak do dal na le sipai thu nei na pai thak nan sarkar na thokten Civil Disobedience Movement CDM man kalpui ngala Myanmaram puma hian CDM kalpui na konga tho lok berchu Chin state ni in sarkar na thok sing ni chuang oma sing khat sang li chuang chu sipai thu nei na nuaya na thok chun zom du lovin CDM an zoma Chin state ta CDM zom sarkar na thok te chu indo Myanmaram ri Mizoram state lama sahim nan an tlan lut loma chutiang harsat na rang paltlang le ma chon mek CDM zom te jingami Mizoram om matupi township zirtir tu na thok thin mei che pakhat KMG media ina interview na hingai thate ang zo na mun him lama kal itum chan min ril thayem chan na mun him lama kal ka du lo ma se CDM du lo te anom theya tun ma po in kalo tong to a chutianga ton le ka hlau awang chuan helam hi ka thlang ta ani zo na mun him zo ram ri kana iron kalna eng har sat na nge ito chan na ram ria thakhat chuang vel kan oma ram ria om khobi ten mindong songa ma se India sipai ten om min phal sak lo wangin thakhat nuwa min hotira silai kengin an ron kala min ron ti thai po ani mai thei kanom na room thlengin an ron endik veka kong khar te po min chu thon tira engzat nge om ti an endik nuwa min din tlar tir veka kan thla te an la a min hotir le vek lain motor omrem changa chuangin helama kan ron kalta ani gate kan thlenin gate a omten min hotir le a mizo tongin min bia a ma se kan zinga tu ma mizo tong thiama nom lo chuti lai chuan lau thong le lung phu de pin khilama min hotir po in omna neidon to chuang lo kan nia ti in ka ngai tu a dar kar khat vel thil min zota nau pangte an kaltel ve awangin in no ho ringot chu min khongai ve boka kan driver po in min dil saka atopa nau pang ho an mu chianga an ril ruan thak ta aniang min kaltira helam hi kan ron thleng ta ani zo na helama enghar sat na nge in ton chan na enghar sat na po ni se enga awak ka ngai lo ram noya om CDF te CNA thalai te har sat na ton ang emin kan la har salawa ei tur thale tui deuh te kan ei changa piangin an ni ho khan an ei theive angem ti ril ru pu in kan om manuam le thina ma se ma ni ei chak zong po khochunga kalin kan lei theilo khochunga hlat em awangin acha te angaya chutiang huna chuan an ni chu ram noya engti khopin nge an har satang ti ngai tuana nein kan ei chak le ti chak zong te po kan in sum pha thina ni damdo in lama kalpo in trong kan thiam lo awang le an hriat lo awangin trong thiam hruai angai thina kan in nei tu te hi tranpui kan dil fo thina ni zo na ifa pa malam hun tur ingai tu hian iril ruwa ha thinem chan na kan fa pa hi kum thum matling trep to a ala nau pandewa wangin engwak ala ti sak thei lawa kan ram chunga nau pang ho malam hun ngai to in peima tan chau masialin ka ngai tu du lo ram puma omte malam hun a bolaya kum thum mi chau ka fa pa malam hun chu eng tham ma ani lo zo na CDM izoma wangin in chir nga em chan na CDM zom lo wangin in chir na chu a omang CDM zoma wanga in chir na chu om lo party ta na ti kanilawa mimal ta na ti po kanilo indo na hi ka du lo wanga ni kan khuwa matupi lama chuan indo na so khokhi kan tuar na sa hle a chu wangin indo na ka du lowa tu ma min nor luina po ni lovin indo na chu ka du lo awangin CDM hi ka zomani zo na nang maang poka CDM zom te hena enge isoidu chan na tuna chuan thlatam maral to a ril ru beidongin anom mai thei kan thil ti hi adik nge dik lo tia ma ni in ngai tu let nu no hun te po aw mai thei lung nual hun har sat na huna CDM zom ten in chirna an nei ani chuan
heti hian ka fui du a sipai thu nei na kan du lo awangin keini sarkar na thok te ti thei chu CDM zom hi ania hei hian omzia anei hle a do thei takin inga kang u zirna lama midang te zirtir tu kan ni angin kan fa te chu history dikchia zirtir ka du lung nualin beidong su u ti in ka fui du ani ati nimin lam thil thleng kan la tarlan lo toy te te ngai thak chun zamang nimin jing dar thum le achan ve vel khan Rangoon Mandalay highway melza sombula city tathong police checkpost chu phiu PDF ten anwa beya police panga an kap lumani nimin tlai dar thum vel atang khan Sagaing division Kata township YG khobula SSC sipai tele KIA le PDF tang rual sipai ta chu anin kap na sa hle a thile hliam za te ro tarlan ani lo Mandalay division Wandwen township a in kanchi khuwa a maitel tawar chu PDF 10 an bom chele ani Tongwu district Chauchi township Mongkhua a electric department office chu bom mania SSC lamin silai an pong ka na an ma ni thlop tu civil mi pakhat an kap lumani Monsted Thatong township insi khobula SSC sipai artillery 402 te ral thuam da na chu Tathong MTH SF10 an bom chiat sak vek ani than tlang khokang lai thla lak pui tu sual sipai kha Chinsted in beida athita michina SSC sipai mun pui ve tak khopuya po SSC do tu polten be pui thak an tuma wangin mi pui te chu school le office te kal lo turin thu chua an siamani nimin khan UN Security Council chu SSC 10 Sagaing division le Chinsted ta operation be pui an thak chung changa in khar khipin meeting poimo an neya an thu re le ro hria talani lo vote ruk wang ti chuan lam siama mi pui sarkar nam thluwa vote ruk approve thei si lo thu nei na pong lak ma chu UK foreign minister chuan adem thuwa soi sang ni som ni in thlan pui result chu adik tia an pom thu South Korea MP somriat panga zat chuan thu chua siamin an ta langani November ni riata SSC sipai thiza thi anwa in riat chian thei china mi somriat pakhat ni in Sagaing division a somnga pariat Chinsted ta som Magui division a som pathum ni in Kaya state le Sagaing kolina thiza riat alani lo na in chanchin then khata an ta lan dan chuan anwa in zani pathum man thi ti ani chanchin then khata chuan min onglai man sak turin Interpol NUG mi pui sarkar chuan ngen na le kha an pe ti ani USDPMP hlui pui thu ta chuan ma ni tok lo ma ni phu lo ke kortlon hak lui hi ma ni tan anom lo ba ka a che vela te tan po ena ha thak chu ba ka ma ni din mun po hrelo duam wanga leng lo le rem lo chunga halui tia mi te mu sit hlona ani chu wang chuan thil ni na dik tak chu hria in ke hian ka tok lowa ka phu lo ti poma siam that thei chu siam tha a siam that thei to lo ani chuan a ha tok a phu tok tu pek mai a tha ani ti in min ongla a soi chana chu wang chuan MAA cha hian sual sipai ama lam tang te po an tlem tual ti hriat ani nimin jing dar kwa khan in mapin township te pin khobula PDF 10 SSC sipai te main boma an lo be na SSC sipai somthum velan thi ani chundar ni le minute somli vel khan Sagaing division Kata township YG khobula KIA le KPDF tang rual main bom kam kwal chunga SSC sipai ke akal te chu lut fu in SSC sipai somli vel amuna an thingala an ruang po an la lawani nimin pia Sagaing pale gango konga PDF 10 SSC sipai main bom somthum panga ti puaka SSC sipai somthum pali an thia somthum vel hliam anom kan ti kha nimin khan hliam mi somni pakhat chu an thi vele ani thi cheng kholu don security check gate chu bom mania bom puaka hian SSC sipai pani an thi ani gango khuwa a thingtol ru police pakhat po ka lumani bok ian mapin tepe kan khobula PDF tele SSC sipai te in beina SSC sipai somthum an thile ani Sagaing division suebo khuwa a nimin khan sipai council chuan USDP member pani an mana an soidan chuan campaign an tho that lo wang ti ania
hei hi chu soi moi na mai ani sipai ho tir chan ber an ti lo wang ani ti in an khomi pakhat chuan a soi an man te pahnih hian tuza venga set mu zonga om puchi ta na chu lam tanga an min thei lo awang ni in an soi sual sipai te hian suibo katheng kut ta na an sum khon Myanmar chiat nuai som thum po an chu sak tel vek ani putluanga chak chuak thu ziak hi atop na ngai thate ang thako chunga sipai sarkar ho tu general min onglaya malak na be thamte military council hian mi pui poi soilo man khom le tha tual chung buaina siam bak ram nuk khoi na a tho lo thu tarlan zelani to ang February atangin senior general min onglai chuan a hruai Myanmar sipai tanen thunai na an pong lak nu in vo in thlenga military council sarkar malak na han thlir kirila mason nalam thil thleng engte wal an thok man lawa an ma ni do dal po rang rang te beile tin an man lela poi soilo mi pui te man le tha bak chu an chanchin a thalam hriat turawang le mai state administrative council an dina caretaker sarkar ming in phua chapin prime minister angin ain langkaya anti masak berchu USDP hunlaya president u thein sena sarkar ruang am government structure ang din thatle chung hunlaya minister then khat chu lak lu le kha ania chung ho zinga langsar zual deuh deuh ta chu foreign minister Wanamong Win minister of immigration and population Ukhin E minister of economy and trade Dr. Winsan te anni tin president U Thein Sein advisor lo thok to thin u ko hlang po minister for international cooperation atan ada bokani NLD sarkarin China lei batna thangkam nalaka Myanmaram atang hlenang ti an hlau wanga parliamenta dan anga soi howa an chol santir tak project te chu senior general min ongla chuan omzemu mal nei lovin bultan thale turin thuwa pe ani entirnan pakhatna refinery factory Rangoon Thanlin number 2 steel plant Pinpet Southern Sun State heng factory te hi khothlangram lianten economic sanction an kalpuiri awanga a hlok lo lutuk awanga NLD sarkarin an choltir kha ani National League for Democracy NLD in sarkar na an chan laya lei bridge an do thar mon state chunga om Bogyoki Ongsan Bridge Belu Island tia Rongsen background mangazia chu June ni khat kumsang ni som ni pakhat khan bridge renaming ceremony meu nei le ngalin Thanwin Bridge chuang zon ti in a background rong ming mangin sipai lal chuan athak le ani opening ceremony an nei ni khan mi an kaltam lo an hlau awangin tual chung mi te chu an nam in thuam mon national customer in thuam tirin mi pakhat chiat sing ni theu hlo nein Myanmar council chuan a ruai bok tin Buddhist fiak ma bata pola an ho tu ber pui thiam uira thu chu NLD sarkar le state councillor do Aung San Suu Kyi laka aming ti hliawin nasataka aza omna ati borbana wangin defamation case in lungina atang meka he pui thiam hi bar maram chunga sakho zalen na chungchanga sakho dangtenek chep zonga ma la tu berania tual chunga arem na le muan na ti der thong khopin buaina ati chuak trina ram chunga Buddhist sakhuwa ni lo namdang tan achim om hle ani chutiang khopa khotlang le mipui tan nok sak chu athu buai orlai hli sakin in the prime minister in politics lam hriat na primary level po thleng phalo senior general min ongla chuan asezol chuam mi ani president Thein Sein a hunlaya ministry siam angin sarkar ministry chu adin thar le a entirnan USDP huna an hlep mu chu soilo sumlu takngial po an chan zo do ne moti khopa sarkar sum kal ri ral thei hiala ngai Ministry of Cooperative chu NLD chuan alo ti top to a chu athalo ti sareng chungin athar tho tir le tangatani alaina wawang te chu ho tulama da in sarkar sum an ti chingpen le na sa ang chu o chubaka president Thein Sein a hunlaya Ministry of Education le the Ministry of Science and Technology chu NLD sarkar chuan an na a in zul boka administration all samnan le sumren chemnan ministry thumun department khata achung khom kha ania chu rule anga fing vervek
setanaril ruthalo ang puin senior general min ongla chuan ministry pahnia aron da rang le ngatani chutiang bokin president u theng sena hun laya ministry of health le ministry of sport tia ministry pahni omthin chu rm chanjo ka wangin ministry pakhata chung khomin NLD sarkar chuan ministry of health and sport tia adin chu NLD sarkar thilti hrim cholet tumin senior general min ongla military council sarkar chuan pahni a da rang le in ministry of health le ministry of sport and youth affairs ti in ming thar awu le ta ani kungsang ni som pariatan national league for democracy NLD an sarkar khan sipailal ho chau en kol thei tura anda general administration department chu ministry of home affairs nuaya aum thina chu NLD chuan civil administration lam thil ani awangin union government office nuaya ason kha ania engkim mai ako mo zonga rule zia le rule ring ruputhin senior general min onglai chuan caretaker prime minister kania kathu thu ani alom ti in sipailal ho chau ho tuwa anda thin ministry of home affairs nuaya chuan meininga kumsang ni somni pakhat khan ada let le ngatani kumsang ni som paruk khan national league for democracy NLD in parliamenta sitam berneya sarkar na an siam khan mi puiten dan sakei tia kan ngai mi khwal zan riak te veng chung thu nei tu te hna in report nge ngai na dan the guest list law chu mi hring zalen na ti chethei human rights standard palzut na ani ti in parliamenta an thiat ta a hedan manghian sipai police le veng chung lalten mi in chunga lutin zanlaya po mi in an check theya chudan omtalo chu mi puiten kan eng thol pha to le lain senior general min ongla sipai council sarkar chuan an thar tho le ta a hei hi democracy lam tluang zo a mi pui thu nei na du a sipai sarkar do dal tu thalai te spring revolutionist nek chep na manrua thatak kani tin financial year emo fiscal year tia riat sarkar kum khathun kha national league for democracy sarkarin pidong su lutorem ti nain october ni khat atanga september ni somthum hun chung ampang thina chu senior general min ongla military council chuan april ni khat atanga march ni somthum pakhat thleng ni turin kumsang ni somni pani sang ni somni pathumatan financial year chu aron thlak le ngat tani